reći, odmorit ću se tek nakon nove godine jer imam dosta obaveza, ali da, nakon toga slijede pripreme. Opet izgledamo na papiru dosta veliki favoriti, ali opet pokazali smo i na svjetskom da na papiru ništa to ne znači. Luka. Problem je njegov što je stvarno stariji od mene 4 godine, ali bolje se drži nego ja, tako da vidjet ćemo. Kako se osjećaš? Dobro večer, Karlovac! Gleda Karlovca gdje god da budeš, nek bude vidu. I ja ću samo kratko biti slobodan jednu stvar reći. Rusija super, Katar super, da bi postao ono živuća legenda u gradu Karlovcu moraš samo napraviti jednu stvar. Odigrat oproštajnu sezonu u NK Karlovac. Hvala lijepo!